Chhiartu zongzong te chibai ule Hruaina eng weekly roundup phun kan lo thleng le ta a caution rong bol na sang chanchin ilo thlir hawang u Senate Finance Committee voiza somli palina achu February ni som paruk sangni somni pathum ningani choma dar som khan Senate Finance Committee voiza somli palina chu JM Lloyd Hall an chu a member somli ankal meeting his Senate moderator Reverend Dr. C. Zohmingmawii akai shwaya Reverend VL Loya Shanle Finance Officer in report ape report that Senate Finance Committee voiza somli pathumna rorel bo zui ngai te bo zui fel ani thute caution le bial treasurer Senate sumzia na bu financial year thar achanga manthe tura bot sai ani thute Senate income puisang ni somni pani in Senate Hruaina department te field shang auditor tur arwa thute bial le caution shang accounts training nei ani thute le April sangni somni pani achanga January sangni somni pathum chunga sumdin munte tarlan ani KGP day man ani February ni som paruk sangni somni pathum ningani kha KGP day ani a branch tam takin alom na hun an mang Central KGP Committee chuan hun enge mochen achang khan KGP day mandan tu ra man na sang hetiang hian asiama biakin hung chung munram chang laya KGP flector biak in le avel ti fai veng chung ti fai mihar sa le dam lo te chan pui ti sen pek le arem chan anga KGP thil tumle thu pui zir ho ti te anni a hengba ka hian branch in ma ni rem chan dan angin an mang chin bok Provisional Committee in Senate Standing Committee ya KGP din andila Senate Standing Committee chuan kumsang kha zakwa sumnga pali February ni som paruk khan apoma Senate Standing Committee in KGP apom hi KGP din huna pom anita a KGP adin achanga committee masak ber hun hi February ni somni pani sangkha zakwa sumnga pali ani Senate income puisang ni somni pani report alandanin tundin huna KGP branch zariat somkwa pakhat omin member zongzong noi khat singa sangsari zariat somthum mipa singkwa sangsari zanga somli pani le meicha singruk zani somriat pariat an om ani Senate Mission Board rongbol na sang lo ngai tha ila Jharkhand Mission Field February ni som pani sangni somni pathum pathiani khan mi pakhatlal iswa zui turina inpe a Believers Church achangin mi pani kan kaushana anin pebok Arunachal in Assam Mission Field West February ni som pani sangni somni pathum pathiani khan mi pakhatlal iswa zui turina inpe Home Mission North February ni som pani sangni somni pathum pathiani khan Silisuri Now Adam Branch Church Marpara North Biala mi pakhatlal iswa zui turina inpe February ni som pali sangni somni pathum thole ni khan Nava Kaushan Marpara North Biala mi pakhatlal iswa zui turina inpe Siliguri Mission Field February ni som pani sangni somni pathum pathiani khan mi pangalal iswa zui turin aninpe Orissa Mission Field February ni som pani sangni somni pathum pathiani khan mi paruklal iswa zui turin aninpe Masi Sangati February ni som pakwa sangni somni pathum pathiani zanhian Masi Sangati awareness campaign nei turin Kaushan pathuma campaigner te ankalang Zin February ni som pakwa sangni somni pathum pathiani hian sairang kaushana ramthar campaign nei turin Reverend Arnold Mingsanga Mission Board Secretary le Senate Mission Karate ankalang Kholian Presbyterian Kaushan kumzatlin lomna moderator in manpui Kholian Presbyterian Kaushan chuan kumzatlin lomna February ni sari achangani som panga sangni somni pathum chung khan an manga centenary lomna hi February ni som pali sangni somni pathum thole ni zan achangin Senate moderator Reverend Dr. C. Zohmingmawii aman puya February ni som panga sangni somni pathum nilai ni choma dar soma centenary dar wak na hun nein choma inkhoma pathian thu cha moderator in asoya centenary share dengna lungpun ahongbok centenary lomna roikil ho ngal ani Kholian Kaushana hian chung ko zaparuk an loi meka danzo kim zali chuang omin Kaushan upa pasari le twal chung upa pani anom mek ani Synod Hospital February ni som pali sangni somni pathum thole ni khan Synod Hospital the Association for Voluntary Blood Donation Changkopin Valentine's Day Denchenin Blood Donation Camp Synod Hospital Auditorium an buat saya hehuna hian puje jelel pek thluwa chu khwalian ni in zai thiam sang ten zai mi pui an oi ani thisen pe zongzong hi mi zani vel anni Trust
February ni som pasari sang ni som ni pathum zirtop ni khan serchi pasnot ram retaining wall en fe in upa thanglian khuma e le pularam enga roite je ten kal MSSU February ni som pasari sang ni som ni pathum zirtop ni zan khan model veng kaushna Sunday school Chhiartu training nei puin pulal munza watlaw assistant coordinator le upa shilthan sanga trainer te ankal February ni som pre sang ni som ni pathum inrin ni khan Sunday school Chhiartu training nei puin MSSU trainer te hetiang hian ankal sia ha biala upa zawmwana ralte upa zawmangaya le upa ke wanal nga ka Kulikon West kaushna pu HK mingthan zwala upa chongkhu ma chongthu le upa la ro sanga kolni Zemabok South kaushna upa arlal muan puyale upa silal biak sanga FGNCC February ni som pre le ni som pakwa sang ni som ni pathum hian West Pileng din thar biala Christian Songka seminar le campaign nein Reverend Sang Bera director le upa deng ming thanga committee member te ankal Synod Prison Ministry February ni som pre le ni som pakwa sang ni som ni pathum hian Lungleya district jail to in Reverend Mutswaka director le councillor te David Lalun sanga colony le silal chan chwa ate ankal Synod Relief Fund pek ani tun naya harsat na sang tok te na hetiang han Synod Relief Fund pek ani swangpuilon norta inkang chung ko pakhat ne na cheng sing khat serchi bethel venga inkang chung ko pakhat ne na cheng sangriat Bangalore adam lomi pakhat ne na cheng sangriat darla khwa adam lomi pakhat ne na cheng sangriat Zemabok beroluya adam lomi pakhat ne na cheng sangriat tuna chuan Synod moderator le executive secretary te program lo ngai thachun zom ila Reverend Dr. C Zohmingmawii na moderator program February ni som ni pakhata changa ni som ni pathum chungin Synod executive committee ya achu ang Reverend C Zohmingmawii senior executive secretary program February ni som ni pakhata changa ni som ni pathum chungin Synod executive committee ya achu ang Reverend V Alwaya Shan le executive secretary program February ni som ni pakhata changa ni som ni pathum chungin Synod executive committee ya achu anga ni som ni palia Kaushan Meitsia central committee ya achu ang Reverend Dr. Kelalom Zwala executive secretary program February ni som ni pakhata changa ni som ni pathum chungin Synod executive committee ya achu anga ni som ni palia MTC governing board achu anga ni som ni panga le ni som ni paruka chinga veng bial pavalai into khom aman puyang khatizong khatun chumatana weekly round of pun kan man thei chu ani e